Halo, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu iga ikidage mu kinyarwanda. Ku isomo ry'ubushize twize imibare kuva kuri 0 kugera kuri 20. Uyu munsi tugiye kwiga rero kuva kuri 21 kugera ku 100. Ndakeka biraza kuba byiza kandi turashaka kungurana ubumenyi, ari nako turashaka kumenya ururimi rwacu rw'ikidage. No kuvuga ngo ahangaha kubara naho biroroshye nkuko twabibonye kuva kuri 13 ko ubanza umubare w'inyuma ukagenda wongeraho 10 na hano niko bikomeza kugenda kuri 20 kuzamura. No kuvuga ngo ahangaha kuri 20 n'ubundi urandika ya ein, kuvuga ngo ya s ivaho, nukibona ko s ivaho turandika ein duteranyeho 20, ariko hagati ya ein ubwo ni hagati ya 1 na 20 harajyaho rino jambo undi. Rino jambo risobanura na cyangwa end mu cyongereza, kuvuga ngo ni 1 na 20. Tukasoma mu kidage ngo 21. 21 twakuyeho ya s ntago tuyisoma ivaho, turavuga 21. Dukomeze kuri 22 n'ubundi ni 2 duteranyijeho undi tugateranyaho 20 ayo 20, turasoma 22. Tujya hano kuri 23 n'ubundi turandika 3 duteranyeho undi duteranyeho 20, dusome 23. Kuri 24 nuko 24. Kuri 25 25. 25. Kuri 26 naho nuko 26. Hano kuri 26 iyi s yo igumaho ntago ivaho, turasoma 6 duteranyeho undi duteranyeho 20 20 bingane 26. 27 7 guteranyaho undi duteranyeho 20 bingane 27. 28 naho nuko turandika 8 guteranyaho undi guteranyaho 20 bingane 28. 28. Tuze kuri 29 9 und 20 n'ubundi turandika 9 duteranyeho und duteranyeho 20 bingane 29. Tugera kuri 30 dusoma 30, ako iyi beta, iyi alphabet cyangwa iyi nyuguti muri kureba ahangaha tuyita beta, ako twisomamo sa, iyi ngiyi sa, ubwo s ni mu cyongereza. Iyi nyuguti imeze nk'aba tuyisomamo sa, tugasoma 30. 30. 30. 30. no kuvuga ngo 4 6 4 6 4 6 5 6 5 6 6 6. Muri kubona hano icyitonderwa ni kuvuga ngo iyo tugeze ku binyacumi sasa twandika wa mubare w'ikinyabumwe nimba ari 40 turandika 4 twongero uyu musozo wa 6. Muri kubona ni ugenda wiyongeraho gusa umwihariko uri hano kuri ntuza, uri hano kuri 30.
ho ntabwo ari sich, ntabwo tuvuga 30, ahubwo tuvuga 30, kubera ko iyi beta tuyisomamo s. Ntabwo nukuvuga ngo nta za dushyiramo, ahubwo dushyiramo iyi nyuguti ya beta. Ariko nitujya kuri iyi mibare yindi ikurikiyeho, nimba ari 40 turandika 4 twongereho sich, 50 twandikeho 5 twongereho sich bigane 5 sich. 60 sasa, kuri 60 tuzi ko twandika 6 ari 6, ariko iyi s ya s ivaho tukandika 60. Nuko ngo ntako tuvuga 60, ahubwo tuvuga 60. Tuze no kuri 70. No kuri 70 turabizi ko twandika 7 nka sieben, ifite iyi en, na, ariko iyo twandika 70 twandika 70, kuvuga ngo ya e na n tubikuraho. Nitugera kuri 80 ho birakomeza nk'ibisanzwe, turandika 8 duteranyeho sich bingane 80. Hanyuma tuza no kuri 90 n'ubundi twandika 9 twongera rya jambo sich bingane 90. Hanyuma icyo twakuramo ngaha, iyi mibare yose isozwa na sich uretse 30 isozwa na sich, na sich isozwa na sich, aho tuvuga sich ntabwo ari sich, ahubwo tuvuga sich. Hanyuma tukagera kuki kwijana, 100. Cyangwa se 100. Murabona iyi ein isobanura rimwe, ni ijana rimwe cyangwa se ijana. Tushobora kuvuga 100 cyangwa 100, yose turabivuga. Ni kuvuga murabona iyi mibare yose ntabwo twigeze tuvuga ngo 91, 92, 93, oya, kuko byose dukurikiza iriya formule twabonye kuri 20. N'undi niba ari 91 turavuga 91. Nimba ari 92 tuvuge 92. Murumva ko nubundi no kwandika umubare usoza, hanyuma tugashyiramo undi, tugashyiraho n'ikinyacumi biri kumwe. Murumva ko ahangaha nta kibazo, birumvikana. Tukaza ku mwitozo wacu ibungu. Umwitozo ibungu, tugiye kwandika aya magambo, iyi mibare mu magambo. Imibare dufite ahangaha 76, 98, 43, 89, 90, 88, 54, 26, 37, 65. Nimba uri kureba iyi video nubu uhagaritse ntukomeze, ahubwo upozinge uhagaritse kureba video, ufata ikaye n'ikaramu ubanza usubize, hanyuma uze kureba ko duhuza n'ibisubizo tugiye kubona bikurikira. Ngibi bisubizo hano sasa. Hano turandika 76, 78, 98, 98, 43, 43, 43, 89, 89, 88, 88, 54, 54, 26, 26, 37, 37, 65, 65. Murabona ko byose nubundi no kwandika umubare w'inyuma ni ubanza wandika, hanyuma ugashyiramo undi ugahita wandika ikinyacumi kiwuri imbere. Murabona ko ntago bikomeye rwose. Hanyuma undi mwitozo, eine weitere Übung. Undi mwitozo,
eine weitere Übung, undi mwitozo, eine weitere Übung. Umuntu ashaka kukubaza ati wie alt sind Sie cyangwa wie alt bist du. Ngo wie alt sind Sie ni uburyo bwo kukubaha, ariko iyo utamwubashye nyine ari abantu mumenyeranye n'ubundi bisanzwe, uramubaza ati wie alt bist du, ukuze bingana iki, niko tuvuga mu Kinyarwanda, cyangwa ufite imyaka ingahe. Mu buryo tubyoroshamo tuvuga ufite imyaka ingahe, ariko iyo mu buryo nyine igisobanuro nyakuri ni ukuze bingana iki, cyangwa se ufite imyaka ingahe. Uramusubiza ati ich bin 27 Jahre alt. Aka kantu ka Jahre alt ukongeraho kuko ngo mfite imyaka 27 y'ubukure. Ich bin 27 Jahre alt. No kuvuze ngo nkuze bingana n'imyaka 27. Nuko nkuzemo, nkuze bingana n'imyaka 27. Danke, murakoze cyane. Kora subscribe, hanyuma nimba iyi video wayikunze ubinyereke, kandi usangize n'inshuti zawe. Dufite abantu benshi n'ukuri pe bashaka kwiga Ikidage, ariko usanga kukiga mu Cyongereza bibagora kuko n'Icyongereza nacyo batakizi. Rero ubu ni uburyo bwiza buriho bwo kugira ngo wige Ikidage mu Kinyarwanda ubasha kumva. Rero wabasangiza iyi video kandi bagakora na subscribe kuri iyi channel yacu, hanyuma mukanatera comment aho ngaho hasi niba ari ikindi mwifuza ko twakongeraho kugira ngo turusheho guhugurana muri rurimi rw'Ikidage. Tschüss, auf Wiedersehen, tschüss, auf Wiedersehen. Murabeho tuzongere tubonane, murabeho tuzongere tubonane.